So in this channel you see quote from him, not Ferdinand Rani the journalist. Ay, Khana. Oh, nice. Oh, kolok ni kan kita kayeng jeng Barden. Kan aku parti di MBC buku ni. Ya komen aku pun komentoy. Tetapi gua pun komen wan hang ne ya saat lang Barden. Kidau kilong kum ni harba lada khwa ban sedang YouTube channel ki ong lek bi hang tei ba pinyo subscriber bi sibun. Kulepi wipi ni video nak kapor hakini kena singi belandam kiladang katu kan ingut ki balpen pau sosi berkumjur ke jing konyo yoni dos bat ki babun ru ki bu jing kli baling khamshim lapni bede bakani reservation policy ni jing ki jong iba arden ke bi ishat khan ti po additional secretariat ti hakani ke video ngan sujuba bi kata pro khat mo hakaju kapor bun pen jupi ngai pitip bang adi no thok kapor ti bantasing ani lam pi shaki program per ki banjam tasing kani ke deka arknai terik jong penai jembang penai me arjar pulai pat hakaju kapor ngan sabatai ki video ayu gi banga ngapemi ni channel bat ru ban juba bi kita gi jengkeli gi jong pi krama pen kham su thu sai ngale ayu rang ni channel ke gi banga pani ni channel ke gi bangam pani ni channel bat kum ta ter ti buat dengan perlok mentangin lek chuan ningkong syapo nihu kana program bagi foreng sang dei tinang tangin salet pat sigi gi jaka ngisi kendo perlok buat dengan perlok jis ngi perlok ya speed video hadu pandekut perlok. Ngidang don hani pot nihu kani kedi pot nihu pe kani hani bad kadon kawi jingelang syapo ni hani don na bata kata ban ngaskuan ben syai hani bakani ka channel hani kamni ka balong nono ka banga peni ki news komuju peni lem ki wei syapang ju ki news bi jingja bi ki wei tene ka jok por pan ngadei ru ta u nong tho khobor ni to journalist bi khat khin pareng ngali ai kita ki khobor nga cover ai kita ki ya ki babun pa hang ni ki baja hang ni hapo kejelang jongi lah kalong ke besatkan Barden ne ke besatkan kinong hikai mencuan ne kalong ke election ne kalong nuru ngali lu kita baro khait tenre haba ya kan mit pat bat ka news ring permi news late ban page Meghalian mau channel de Meghalian ngali iki news baro khait hang tu da khasi pat ngaju ai ngaju rap ru kan jasai ini ru di we ni tim member jongai ko permita. So his channel, as you know, Quote Freeman, it's something that deals with people and people's interests. It has nothing to do with political. So in this channel you see quote from him, not Ferdinand Rani the journalist. You see him as a person. So for news, go to the channels that he mentioned, and to see him, come to Quote Freeman. Hey, thank you. Hey, kena ni kena. Ni kena PhD. Hey. Ladak kai kendu pareng mentalinyo tianang ni pan ngelik sesuai pen hadu ndang lap ni sesuai pa pergi program kita buing program ajan sekaslam to perlok mentang ini pas sesuai ke function kata kade ki dan ki kena MLCU ki balik ya competition kata kade competition cosplay ke bagi juariam bat kompetitor sedang ngadu mene arbuji subisteng arbuji ngang dang ni apa nihu sakut hani bro sini suslam kita ni mino si stay kedang dang lap ni mah. Let's do this. Let's go. Jovial. Sino mo na? Hari tu ini siap. Pelanggan? Ngalit. Belan eh. Tuh, bye. Ay, kanya ke baik ni. Tuh, atas sini. Kan slap. Nah, kan perlok. Hai, kan slap dah ni. Oh, okey gede-gede guys. Oh, kami. Kamu ke program, main program kelakon. Hai, Jibi. Sawan ako man. Kamu nggak sakut slap lu mana? Dia kena mertu kan lu. Misiwan Sunkai.
Oh, hai kamera lihat tuh. Dalam kamera. Yes, oke. Lakut Gushu. Sama lakut dong. Yes. Flop deh bro lakut. Oke. Oh, ikannya. Oh, nice. Kini ki bapak kita kan juga. Kalau lu program. Entah Filipin lu sedang lu. Understand? Can I have a picture with you? Yes, please. In the middle. Apa deng? Fadi, yang apa deng kan internet? Ya. Okay guys. Yes, you kenal apa environment department? Bye, host. Okay. Okay, pun lagi ke ni kami tahu show environment traditional. Itu seperti di jam buat kerteng Yoshimitsu. Ada game Soul Calibur 6 game Jepang gitu. Yes. Itu rekam riam Jepang karakter tu. Kalau ini itu kariam Hyuan Jepang mesin. Kata badan skeleton. Buhea. Riam tu ni tu. Kalau dah kata putih ni dong. Itu pengasaran nak tu. Hai. Itu lajan Henry Foot Sun ni. Toh, kalau ni bi bak Gary Nelson sim. We ni ki bas kinong le cosplay ki ba pau jo jela. Ban ni jong jela ri bejong kri India hi Brockway. Ada penuan represent ya kri India ni shakling ko perthai. But kani ka costume jong i hang le. Pementas ni wan banjot shakani ka cosplay hang ni cosplay competition kilong ni kena. Okay, best lah. Hampir macam nak buat badan sap ha. Nak best lah buat minta silong. Mereka buat for guna. Dia kayak ya kali bisnar kai. Mana? Kalau ngomong jeri plastik kena foam yang. Akhir online versi ni silong tu guna bantit ni dia dukan. Ani jejar apa macam ada di bengang. Masuk pula kambun senam ala tu. Kambun experience. Dia mana apa hiwan taksi ni, hiwan nak kali lejong, hiwan nak kapai. Oh, niam nak baik ngatur yang begini. Ni. Toh, dia kerba keruang ya iba Gary ni juru ikini kiba berkompet mentas ni de senang ipe cucu ada pok Instagram page jongi kipun lagi gibi ile sa follow skonem yes alright okay perlu limi ni hey bro sikilo la oh layak no pat ada tadi ya masalah lah di program suai to kan perlu ada bang lupa mana ada tepi kenal bala kut lupa program sama tu Udi dah juga dah show skill. So next stop ini tu show office kan. Sangat perlu. Percaya belah. Max. Okay. To perlu jad beberapa pila ya kwa bani lu sepang jong kata ka jing yalang hanti barden ti mentangi lit penyo ti kam tunjinge nga ngan peni pila ni bangan net tinga kam diru politician ba pila ba dawa bani ami dengan ya keren dengan yong tingar ko diru pat bahi ti ndrei ki don pat bun ki ke ba ngale ngam ju peni hani mo ni hani di kong daya win ki nong ko bori ba pau ba jong jelai bidan hani ke jaka ti to ni lenyo en peni pi stay kalong ngom no perlu Alright, kalau kini kan kita kayeng jeng barden, lepoy ni mentah, penupet ba. Yes. Right. Vlog langsung. Okay, medalian lah. Kadi kejong kontras. Aslam. Alas spoiler, spang. Gano? Sasne. Bro. Kami yang emsal hiring beli lah hiring yang ala emsal lah hiring habring ya Pak. CFP Ban organize no daga mass movement. Nomor ada undon ka mass movement. Kajinya ki jong ba adan dan sulong no tang ban penpau ba ulai ki. Tengi dan hang ni khmat hang te kedai ke Jakasong juga ardan hang te. Tengi dan kini ki perlok ni di Banasora bat ni ke Jakasora. De habanga poi hang ni Taladihi habang apek yun pa iba babon balang ngangay ladi ngasong kubang ngasuan pikai. Balay nomor ba kejingwan jo nga hang ni ngasutu ba ka sarkar kam don ciktai ya. Iba ila kren khamsai susu ngasabu ikaling hapo kurang pinjat sai. Ini se. Karena ni begini. Parah. Ini parah kan. Para kena gembira.
Karta lah dia benkamaihi tang bakakam yo. Tak boleh pelai. Pelai kini kau ya bre. Ong ipa yang ngasih bro. Tak kini kena pulih juga iba mensuam-suam apa yang beri. Penongi kinong pe jengi makai teh. Ba penong ipi ba. Boleh ba? Yang kata yang kinong pe jengi mela penong tang boleh ba. Gila bandun kinong bela kinong boleh mah. Na benta kinong boleh kot ha 3 minit. Wat number kaya kapor. Na benta kinong 3 nong bela pat ya 3 minit hoki. Kita ni parlok ni hapo comment section jangan kila ikir dulu naik comment section ngasih dan pisno dan ni benong halor kata Banyak komen akini banyak suya komen aku pun kamentoy. Tetapi gua akan komen wan ang ne ya satkan lang barden belingin siu aptang yo ulidar jungi satkan maro alat bangiru kinong buat ni satkan lang Dipan nang away kata ba. tak pulis bol parlok yes okay jemino nilai nyo nang ni oh parlok nilai nyo atau ladap ngatrai play gitu borokan dengan nom asisian ke bayo manle hakni sngi te sele gon penya po penjat sai ma bon mig halian toh parlok ngalai pois du sebukut jangan ni video kalau sebelum hipet na do basdang do bakut wan chana ini perlak kublai perlak ti kan hadu matang try pila suthu okay ke jumut ke jonga bat ki kita ki dag ba plong nga bang anum tap ya kini ki video hak bai dei bakate ke jisat kan jui bar dan hang tei nak ni ke channel mo ki daw ki long kum ni harum kabni kong kelong ba kani kabni kerensan nga ban keren ki kita ki bro khoi ndai ladang ale ladang keren ke dei beling ba ki news channel ki banga ngai don beta wala hadan ke jisukya tan rei kani kam dei ke benta jonga bangan le hakani ke rensan nakabamut hakani ki YouTube channel jonga tin rei ngala ban le pat hagi pe par ki channel beling tu ban num pen mi ke daw kelong ba nga tieng yo kadon nu ko jing bakla yo nga tieng yo kadon kunu nu ko jing suthu bakla le sin nakar company ke jonga na takada ngosanya hakila patai khubor bat kumjur la dan ei ban bangan penmi bakan scam ke bangan penmi na takada penmi hakini kila patai khubor hakini news channel mo perlo kada ba ar pa kelong ba nga di YouTuber ngamdi activist ngadi journalist uba pediang lot iki jing ngau thu na ki babun ki liang la kalon liang persya na kaliang yasha hangju kopor ngasim lu kita ki kamut pat ba ladang ngam penmi video lang ni ladang ngap penmi video kamu kathoi ki jing yasha ni ki jing persya jo ngai kanu nu ko phang ni kanu nu ki su kanu nu ko mat ka ba don thani ki blang salang mo perlo bat kadaw ba lai ba khadu ka long ba hoi kala don teng ka mensim jo nga ba kwa ban le ya ka video hang tei ten re nga susung don ba ka jing ngau ba ngate blar de ban le han teng ngan yo view ngan yo subscribers kan hit ba view kan long viral ba ban le iti ki bro khan tin ring suthu ba kamde ki benta jo han de ki benta jom ki news ki media ki khubor ba kila patai khubor ban le kata ngai bun na pedeng ki news channel bun na pedeng ki wat ki YouTuber wat YouTube channel ru ki badan khatu jaka ki ba peni ki jing sukha jo ki nak tu jaka ki dan ki news channel ki barang shumi thamai ki babun khatu de ki jing suthu jong ki kumnu ki le hakanu ko dur ki le tin re nga ngam sngo de ban le wala ngadon ki sukha wala kadon ki jing tentu ban le tin re ngas khamjit ban le nomor ba ngam sngo de na ladi kadon ru ki jing ker ber ba la da khwa ban sedang YouTube channel ki ong le be hang te ba pin yo subscriber be shibun pin yo views be shibun tin re nga tingam so de ban le tamo yo le si yo kalong e ka ba de na ta jong ki we tan de nga te kam long ka ba de mo porlo tin ni shahmat nga kwa ip ba pi pin num khmi lenti ye ki news ki ban mi ring channel kam de ki news channel ngan om si sin ba la de pi ki jing hi ha ka jonga ka ni channel kam de e ta nam ta jonga ti nam ta jong ki babun ti le si ki babun ki yo men sim na ka ni ke ba nga le but ai ka nei long tamo pi ro man ta ngi bon ba ki ke ba ja ha ka ni tang ha ka ni long ba ngi bon ba ki ke ba ja ha ka ju por na ka long jing thir jing jong kitu ki paring mane ni la kalong kitu ke jing kemen happening jong MLCU balik tu cosplay la ni kitu ke jing sokhya ki babun ki ba penpau hakabai de ba tu jing shat kan ba dan barok ki jalur ka ju sngi ba khobli shibun hi pis ngap ba pi pe ni video na do pastang hadu bakut bang si sodon kam bangan batai bangan penshai na benta jong pi ki bel subscribe ki bala subscribe ki ni ke channel lakat ni silak riu post san riu hajar filai don ngode ban ai ke jing penshai khniar khnang bandang ni shahmat de pi video jonga pin tip ki video ki ba kumno ki bangang pen ni na kan channel mo ti ban haka ju ka poru ngapa pi pin ban subscribe ni ki channel ki bangang don beta kata kalong kani ka we ka bangang le ki vlog ka baar ka de ka demi halian
kadika channel news ke bangai don benta nang taru kumju kunjat sai but hakaju kopor kadon pat kawai ke channel haslong kadi bangi ke bang Julia iki interview ke balong interview pramorwe but hakatu ke channel ru nglayo ban ye krang ba arden but kiwi ki politician hakaju kopor ki start perkhat ber ki brio nakni ki bala pak mat hani ki belang salak mo ti like nga sabu ulul baro kay kita hapo kani description pi pinit ban subscribe ti ba kulo jibon pi page na do pastang do bakot ke video ke lapais ke bakot kulo jibon perlok ngai pilai sutu pilai sai bat ngi session biang bat pi kawai pat kapor kawai pat video kulo jibon